Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat santri. Ketemu lagi sama Aceng, si Aceng Cowboy. Jadi hari ini sahabat Aceng itu ada yang penting, sangat penting, ada utusan, utusan dari seorang pejabat. Ini mah utusan dari seorang guru. Jadi hari ini alhamdulillah, jadi guru santri Al Musyawaroh sedang mengadakan hajat, yaitu mau menikahkan anak yang pertama. Jadi hari ini Aceng mau mau ikut konvoy untuk mengantar pengantin nih. Jadi sekarang bertepatan hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juni. Tapi kalau bulan kita itu berarti tanggal berapa nih Kang Dul? Berapa ya? Lupa tanggalnya ya. Jadi bulannya bulan hampir bertepatan dengan Idul Adha. Jadi sebentar lagi bulan Dzulhijjah ya. Oh, Dzulhijjah, iya, bulan Dzulhijjah mau Idul Adha nih. Mau kurban nanti hari Jumat. Jadi sekarang kurban dulu perasaan. Sekarang aduh, Bapak menikahkan anaknya nih. Jadi pengen Aceng selalu selalu jombleng. Bahadur ini namanya. Nah, jadi hari ini mau ngantar dulu Bapak acara menikahan nih. Ikut bahagia banget. Jadi ikutlah keseruannya seperti apa. Kita jajak pengantin anaknya Bapak Ustadz Al Musyawaroh. Jadi jangan kemana-mana, ikuti perjalanannya, oke? Halo sahabat santri, ketemu lagi. Akhirnya pengantin pria sudah siap-siap jalan nih. Jadi kita jalan dulu ya. Ayo kita berangkat. Nyalakan mesinnya. Ya, bensinnya kedap-kedip kayak main cinta-cintaan. Aduh, ayo berangkat aja ya. Nanti kita ketemu lagi di sana. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Well. Semoga kesadaran keluarga في الليالي كأمل بناديك مشتاق لعينيك وحسن لقاك بلغ مشغول بهواك على طول واللي طول وانا مش وياك في لياليك عمال بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بلغ مشغول بهواك على طول واللي طول وانا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى في واموت يغيب اليوم وعودي كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى في واموت يغيب اليوم وعودي ضاع ثواني صوت أغمض بيدي يا لي دايما ناسيني لياليك عمال بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بلغ مشغول بهواك على طول واللي طول وانا مش وياك Hamdan Alawi saya nikahkan dan kawinkan Anda kepada anak kandung saya yang bernama Nyai Melawati dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan uang 7 juta 7.550.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nyai Melawati binti Bapak Yana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Takbir! Allahu Akbar! كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى في واموت يغيب اليوم وعودي كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى في واموت يغيب اليوم وعودي ضاع ثواني صوت أغمض بيدي يا
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول